750'den Aslı. buna birinci tuğan, ikinci tuğan. Ortada bir tuğan. Ama üçüncü tuğan. 750'den basını mı? Ya basına 750 o. Berlin'imiz. Cuas mı? Cuas Berlin'imiz. Basını sattı. Ne olur bilsin? 707 972 12 07. Safa gitsin. Aygırsal ağır al vuru dedi. Bunu yakıncı ıstak şunu. Hey! Oy bir de kaynak ama. Sürüyordun kız da sizi otur. Dost koy. Sat! Sat! Milyondan da böyle. Ha. Milyondan arkayız. Orada şirket. Biye o biye. Açsayın bir. Baytaldır, baytaldır, ver baytal. Oğaz. Ben üstüme baytaldır. Telefon numarını verip aylandırıp sürüp ademlep sürüp jübersin kokun. Ver, ben Bular üstüme. yaksa sabi, yani aylandır var. Yani aylandırsan yok. Numarı bir. Siz verirsiniz mi? Hadi zaten verirsiniz. No jaz, birinchi tuma, ikkinchi tuma baytallar, bari boğaz, 7 vas, bir joydan alatınlarga 500 den. Manaki, ko'rib beringizlar. 550 den so'rayapmiz. 500 den bo'lsa, 7 vasda alatınlar bo'lsa, mana xabarlasin. Telefon 778 567 45 08. 7 vas, bir joydan. Ko'ringizlar. Savdan çıksın. Evet. Bir ayda 5 bir. Bir ayda bir ademlep sürün. Bir. Bak, aylandır. Bak. Sulu kaskas. Hadi da koy. Sen de bir kaç bir sen. Bir yakındaş bir. Sen bir canlı sen bir. Ver bu. Öt gitsin. Altınlar mı böyle güzel mi? Oh. Selamun aleyküm. Ciddi sizler mi? Vay masana. Hadi. 5 жасарға Oy. миллион сұрап жатыр. Ой, 1.60-та жетпейді. Көкпар үймен. Көкпар шабуылында ақ па. Ойнап тұр. А? Ойнап тұр дейді. Секіріп тұр ғой. Ойнап тұр. Көкпар бар ма деп тұр ғой. Номер. 707 290 67 21. Savdan çıksın. Молодец.
Stres. Ayta ver. 73 bin parası motorlarım var. Oğlum aytasın ba? Yok, aytpa qo'yish. Bağasına çevir onda. 100 milyon. Güzel milyon. Boyu kança? Bilmiyorum. Tak. Boy 170 ko'kpor Qaraja, u yer ko'kpordan. 100 tag'in jisi ura bersin. Ko'kporda yurnida qaraja u. Ot. Satıp gitsin. Sağ ol, nasıl yigit. Ben şimdi sizin gördüğünde gazetten koptan bir savadım. Aldınızlar mı? Kaça aldınızlar? Kacası. 350 milyon. Bir yıl bu be. Ya bir yer. Kaç tutun mu? Portugal mı? Ya boğaz. Buyursun. Telefon men razı boldum koy. Mı? Ha, benim. Ayta ver bavrum. 6 bas. 1 ev, 2 ev, 3 ev, 4 ev, 5 bas, 5 bas. 5 evde boğaz. Kaçadan basın? 650'den kem getigi var şamala. Ne o birisi mi? Nömer 778 567 4508. Любой вакытта хабарласыңыздар. Boz. Ben kaça tutun? Бәрі боз, екінші тумалар, бәрі, екінші тумалар. Сауынды. Savdamcısın. Асаш, паченге орын, біреуін паченге білмейді. Бересің. Паченге ұрса болды ғой. Ötüp gitsin. Ha, жақсы. Yigitler selamun aleyküm. Kaçsınız? Kaçsınız? Ne yeki bu? Ne ekiyor? Niye mi? Ekiyordu. Kança tutma? Ikinci koydum. Boz mu? Muhtaç dostlar. 550'den sıraladım. Saudası var. Tamam. 776 834 40 79. Savdamcısın. Aslında olursa da köp köp. Nurmahan, Kaç lira var? Nurmahan, Normal. 10 болды. Өзің аласың. Кезінде гері бердім ғой деп. Nurmahan barma береге. Olursa da. Енді түскенің соңында Nurmahan мен bir қарап тұрған жоқ мына жігітке де саған қарап тұр. Сен берекең болмаса ма? Orası erkek. Тегін берсең де алмай. Kaça tutma? 10 болады, ойнап көрсаттың қолды көтер. İşte o. Nurmahan, жібер. Бір-екі теңелеп қосып отқан жоқ, атасы жылқы ғой. Даусым естіліп қой, танып қойсын бұл даусым не? Даусым танып қойсын. Дәңгәл қойса. Kaça gitti? Kaça gitti? Assalamu alaikum. 520 mıға satıldı. 520 oldu. Kaça tutma? 300 tutma. Сатылған жоқ ай. Joğaz mı? Alay baldı. Assalamu alaikum. Ayta ver bana. Kaça?
Бағасы. 550. Кем бар. Нөміріңді айт. Жоқ, қажет емес. Бордақ мı? Бордақ мı? Буаз ғой? Нан түсіріп түшкөген нан. Буаз ғой. Нан. Қазір. Бас қанша тума? Бірінші тума туады. Жуас па? Мұқтаж жуас. Өтіп кетсін. Өтіп кетсін. Sonra. Нөмірін айтшы. Айтасың ба? Жоқ қой. Şu asalar get batır koy aç iş. Şu asalar get batır. Oldu. Tamam. Assalamualaikum. Aleykümselam. Номер телефон бағасын. Бағасы. 520 mı? Қанша тума? Üçüncü tumu. Боз ба? Телефон. Telefon қазір айтам. Екі жүз сексен үш, 43, 41, 70. 283 41 70. Содан жүрсін. Assalamualaikum. Aleykümselam. 600 көбі. Қанша тума? 1 тума. Жуас па? Чуас. Өтіп кетсін. Нағымдықы, жігіттер. Бағасын жасын бойын бәріне беріш. 4 тума бие. Тазаған бие. 750 деңіз болады. Буаз. Номер бересіз ба? 702 309 59 31. Ар жағынан түсірсін. Өтіп кетсін. Не, тұра берсіз. Мен түсіргеніңіз болады. Жоқ. $580'den devatım sağım biyeler şöyle. Қанша тума? Біреу 2 туған, біреу 3 туған, біреу 4 туған. Жуас па? Ой, сауын ғой, мінгі, мына ортадағысы мінгі. Жуас, сөзі жуас. Енді мен ектен сөз жіберейін. Номер бересің ба? 775 313 66 96. Сау, дамы жүрсін. Ой, жасын. Бағасын айтшы бер. Бағасы 750 кемім бар. Жасы 3-те. Бойы. Бойы 1.55. Көкпар үйір. Көк бар да бар. Бие көрмеген. Не? Бие көрмеген дейді. Бие көрмеген. Телефон айтшы бер. 78 146 146 55 55 04 55 04.
Артын көрсетші. Айналсай. Şuraya жақсы болады көкет. Өңкіген дәубесі бермейді. Мынау тұр көкет. Сіздікі қанша? 570 сұравадым. Ассалаумағалейкум. Әлемді. 570 қанша тума? Үшінші тұма 570. Жуас. Жөп жуас сауын ғой. Сауынды соң бәрі сұрайды да сауыннан яғынан дейді. Бағасы. 570 теңге сұрап тұрмын. Сауын бие. Жөп жуас. Номер телефон. 747 348 24 72. Сауын жүрсін. Tabii. Мен түсірмем. Жүр. Арқанды кішкене жіберсей. Жоқ, түспейсің. Алып тастайын деп. 600 болса ма 750-ге тауып берді осындай. 800'ге bulan mı? Саламалейкум. Жаурамай жүрсіз. Қаншадан? Бойы жасы қанша туған? Bir туған. Terzilerin sürü olun. Terzilerin. Onu түсіріп алғанбыз. Егесімен қоспа. Бұл. Жаудан жүрсін. Туған бие. Кім қалды? Ана кісі қалды. Қайтадан жібер. Номер беріп бердің? Иә, 702 972 1207. Біреу байтал, біреу бие, екінші түрлі. Қайтадан екеге салып беремін. Ассалаумағалейкум. Қанша деп отыр? Қанша деп отыр? 25 oldu ya 500. Güvesi orası. Ya жас қой. Кімдікі? Екеуміз. Söyle verseniz бағасын айтыңыз. Бұл жаңа бір жігіттерге келістіріп бердім. 670-ге. 570-ге. Көріп отыр қазір. Бие ма? Бие. Қанша тума? 4 туған деді ғой. Екеуі де басына жаңа қанша дедіңіз? 570 басына. Басы 570. Камераға түсіп атсыздар ма? Айта бер. 150 деп отыр. Басы 150 ұрғаш еркек. Аралас. Ол еркек. 10 еркек 13 ұрғаш. Қанша бас? Осының 26 бас. Саудан жүрсін. Konzavottan gelген, прямо konzavottan. Бұл konzavottan gelген. Жаурамаңдар жігіттер. Саудан жүрсін. Konzavottan gelin. Бағасын айтшымыш. Бағасын айтшымыш бұл. Тияжығы жан бастарын қарса біразын бұл.
280 mingdan ko'ka kemi bor. Orgaş erkek. Erkekler. Cuas asal. Numara verirsin mi? Telefon. Yok, telefon ko'ka yok. Oldu. Telefon. Oldu. Büyüsün, ötüp etsin. Kaça verirsin? Al bunu. Yok satıp koy. Kaçı 250. Aylarda 200. Aylarda 200. Ama bir yanı. Bileyim. Kaça bastayı aldınız? 4 bas. 4 bas 250 dedi. 250. Büyüyorsun. Selamun aleyküm ciddi saldalarım cüsün. Bağasına içi beş. 235 milyon lira. 3 bas mı? 4 bas. Sağ ol lan. Aydaş 5 mi yapıyor? Doğru. Aydaş 5 mi? Екі метр бола ма? Сен кісі. 2 метр бола ма? Сен кісі. Taşımanda ciddi. 280 milyon bağaları, kabaklar, erkek var, savdası var. 280. Numara benim ismi. Telefon. Nömrüm siz beni algı sorunuz var mı? Yok o başka da gideydi o. Hani yakta yazılıp. Kaça bas? 9 bas koy. 9 bas bağası kaçına? 340. Basına 340. Bu da şirket. Bari erkek. Ötüp geçsin. Selamun aleyküm. Bağasına itasın mı? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bağasına içmiş boyunca. 150 mi? 350 mi? Bu da şirket. Erkek. Vay tuş. Arkadan kişi bu saç. Çüçüç. Bas ya. Ötüp etsin.